so natwantu implementinga tuba turi mu vision yewe kitinza president abo bushobozi kurwo mu ofisi y'ebyobuhangwa muri Mbarara City yahereza abatahirire ekishara kya Bunusia ejuru kushanga muri Mbarara City North ebirabiri na kimwe okuba bakirigiremu amateeka gataka bakwasire ekishara eki nikikwata ebyaro nke Kyakyahi Kagorogoro Kaburangire hamwe n'Akashenge byona ebiri omu muruka gwa Bunusia. Joseph Asasira w'ebyobuhangwa bwa Mbarara City North yagira ngu notisi z'ebyaro byona kurara kabo bona abari omu kisharara niziza kuhebwa ba chairman LC1 kugira ekiyahinga omu kisharara ninga kombekamu ninga katuramu ninga kaguza proti y'ekishara bana babiha ekyo kyacuro bwa hati nshenga nawe chairman noza kufuna notisi ahabwa LC yawe twena kandi ekirungi kitwabetera twena mujye tukata kukimenga turachurire chairman bwendo obunanzo ontumwa taitwa iwa bariyo bagero tubasham bajyanga umukoreke mu rugo mu kishara. Asasira yajyango kwiyahwabo abarukore milimetero kushisha ekisharara bari harubaju rwacyo nibinje batija nibinje bakiriyo mbahinga koka habwa omuruko gwa Bunusia n'abataka mwena ntuza kubahereza notisi yo kugira ngo abine bihengero mu kishara babyihemo ntwikiriza kuturamare gukora iwo wa ntwikiriza gukora kintu cyo ekitakushisha kishara aharubaje rwacu ko kamutari mu kishara munda icyo nyenda tushwateje wamumbatura bayiroko kwerarekerera bari kugira ngo haruha abagiga bayombekero mu kisharara kutandikira kononoria ngwabo tubarukubakwataho nyankwe naco mfumu ngo cyenyaza cyancuzunda nkirganka ahigura mutwe n'iki kutandikira ningezeho kumanyisa ki ngaza kurra nahurira ngo kuruga kuri aba nakero ngo cyo n'umwanya gwe kishara abagiga bakahombeka kandi hombekere muhareba ko kari konka haro action yona eri kutoreka munawo muri yo mwenda kubakwata ukureka ate chamani twenda kwata ukingo tudodanka muri yo mukishara umuganda defending ebicere nako twa menye ebicere nenjoka twaza kujivinga konga bayebwa ngo kandi to bantu twagire challenge twino bukwijo bwito kwa hansi twino budodo ngo tubesizeho mu butaraha dukoze imyanya yitu yona noreba turya line ya settlement muri okutwira ha busozi den hata ahitukulira na hansaho mbona to abwanya bwitu mwakutwara ningashimu butwiyeho tuzenkahi aba Asasira yabagaruka mwati mukoti yo nijatere nango nijagerata konka mazima go hina turiyeho bona tubaka honoka kandi bona tubakiho sutingwe namba bi so hina bara ara kwatu ibare haro arasazi ikimanyisi ideare tukabe ntuyokora no rya yona hafi yawe akatare yona ukonkaho tukareba cyaguma twagira mukare abariyo mu mitazo mukaga za drainage ejo bona bakoreki era nicyo tukuza gukora twabandiza ari imwe cyo n'ikishuba konka ntucaza tabashuba konka no kuyebwa mu kishara no kuyebwamo konka okuyona twinza kushinga kandi notsinze bazine kurga mahanda shuma pati yakora no je kugiye kwirana baraka ware ni kichoncho kurwo mu kitongore cya Nema yagira ngo ogo wena atarukwikiriza nekeraje cyo kurwo mu kisharara inorusaruko kuzo mu koti and again omu 21 days ezo wale bangu abakuru bibagambira bigwire maybe banda kwibitaka lyawe bali kubehera on right kuzo mu koti okajanyowe abantu bayijire bangambira ekine kikunga kigire tinkayikirize bitakane byanje abatura bayiroko kwatwaho abwa kasasura ya Kenkombe bari kugira ngo nebise kinuko kugorora acha umugambo wargahivu twine kasasura hari amazima garo hari yambo mwagira bo nakune marabo bisero mwagira bo nababreta embwa nangune mitumbere mu na what byona birudiri yabo ninjeje nayo kabiri party ya Nema abebyo buhangwa bajyanga utina muntu wena obaritererisho omukugarizaho ebisharara bya government ekisharara cya Bunusia kino buringo buri kurenga kilometero 5 Adolphe Ayireka Tayari West TV.